Ka Joint Action Committee jong kikliet nong sensiar na khat arsenong light cross in RD block bat penusla sin RD block ha kejilam ba perston tensong sembut mitrang ba kejela ha ka arnyoterik unailar arajar arpuwe kalawan ban yikendu yu mitrang ba kejela Konrad Kesangma bat airu da kajingtho ban terwa sek sarkar ban thau ka South East Kasils district lengkat ka headquarter ha ilaka lai lengkot bat ilaka lai kro ha bakran siklat thai khobor ki nongilam nakani committee kilapan pau ba ka jinghe ka jaka ka penusla sin RD block Kalong South Spa South Pra Point Sunflower Square kilometer rengkat bat Spa Sunflower Li Kisnong bat kakat arsenong light cross sin RD block bat kadon Spa Sun Point Kendai Po Square kilometer rengkat bat Kendai Po Li Kisnong ladakin kulum ke jingdon kinong senong habro arteli ki blok kalatam yang kasilak arpo hajar ngun ka office trekam jong sarkar ki badan hakani ke district pathamai ki kenthop ya ka office jong SDO penusla civil subdivision ki office si RD block jong ka penusla pat khat arsenong light kro kawai ke community health center prateli ki public health center nalor ki office trekam katrat kamra PHE soil but water conservation tourism but kiwi to naklian zonga sekretari zonga joint action committee jong clean of sincere zonga arsenong light cross di block bat kapun usla di block nilawan kendu ya siam nakabenta banbu ya ka diman sumi habide ke jindawa ya ka district Patmai ke bangi kwa banai ke tingkat ka South East Kasils district ha ka ba ka headquarter zonga kanlong habo ka area zonga khat arsenong light cross di block increment ba kami ke jing dawa ke jing nak government kan simkhia ha bangila bangyo ke district Patmai ke jing trilang angkat perang ba ke jing hi ba ke tengah di benlong baik South East Kasils district nim persya ai ke jing diman district zonga sora Ray kecingkwa kecungi kalong hi agar tengah di benlong South East Kasils district ke headquarter kanlong apa ka area zoka ka arsenal light block nama kade ke jaka ke balong peng ya boro area ke bade bo ke bentar wasiti zoka East Kasils district kajujit jungi ya area zoka ka arsenal light block balong ke area ke balong sentar ya boro hi nadu ka blok usla ke blok ka arsenal wat ke blok silaru kade ke jaka ke balong sentar nakata dalam jit juga ni area kapakan orang kepensuk pesannya kali kawan jadi nong senong kajaka kalau tikna apa nakaliang kador ba senong di kumut deploy ban ice nova government nabar bantei kini ngejing kam cak office nakaliang siam yung saptiknya anu sebisa punya kai badeng ide bele nakaliang government kena nakaliang jogi ki krino sensar jogi di apli ki blog ka light crop harus nang blok pat penusla si RD blok ini lagi blok ini ka joint action committee pat kata ka joint action committee jongi kalong ban dawa yang sarkar ya kata ka district Patmai kalong sarkar kan tengka ban ni hakane memerendom jongi iya sara ka nong remba ngim persya ya ka jing ai district jongka sarkar Henry kebangi kuah kalong ba ladakas sarkar ka pengka ya ka district Patmai la kalong ka ai kerteng hakan gunung kerteng South East Kasils district ne hakan gunung kerteng tan ba ka jingdawa jungi kalong ba kata ka headquarter kan dei panlong ha ka jaka pedeng kabala pat pensuk lang ya kibriu pada kathan penusla ada kibriu pada kathan kan arsenong kibriu pada kathan nakithan sora kata ka dei jingdawa de hakani ko merendom tungi ni kanya kan ni ka sora kan ring terpat ka sora ya sarkar ba kan pe benia ba ka jing tengka ya ka district kalong ba ni kwa ba ka headquarter pada ka pengka ka district ka headquarter joka ka de berlong ha kita ka ki balong pedek ba ha ka jing pe ki jongi ki jaka balong pedek lang ye borok klem da kwan mentoi tang ya ka disimet nek bayang lang ya baro kata kajing kuak kajing ke balong justify kalong ba kajaka ke bangipet kalong hakiri ki area jong ka mau jerong light kro lain kuat di kajaka di balong pedeng ya baro namarkan pensuk ekibriu ku jong kata kadai ka kajing ka kamerendom ke bang ni ai bat lada ka sarkar kamla ban wanra ya ka headquarter ka kajaka balong pedeng ngingin tre ya ka district ni kuat bangin kena akan di district kepada diskusi